فرحان ستيرك بربرسي وريفبري فستيفالا يا فيلمين كردي للندن تبخير هاتي برنامج حفترنك. مرحبا جوارا سپاس جبرو میوانتی و گلک سپاس جارك بني متديت في جاري وفستيفالا وروبروبه ودناف خلقي دبه صالي تشيني جبر كوفيد وكربو بأوايكي ديجيتال لسر انترنتي بو از خوازم في صالي جو ودبيستو سي مهيده في مها ايلوني ده حطاني سيه مهيه وسيو يك فيلمجي وبشتاري في فستيفالي بن وكو ريفبري في فستيفالي خوازم ام ناز بكن جدايا في صالي وصالا تشوني تشاواي وتشقسي تشتي نو هاتن في فستيفالي آمادكاري تشاوا جيربوي بله لقمان دیسا سپاسی خودکم جبو همو اولین دنگی امریکی جدا بناوی جبو ما يعني اكران مزنه هري مزن جدابون اوه نزدیکی 4 سال ام جی اکران دور کتن پاندمی براستی باندورک مزن آنی نو جیانا مده و دو کس نکار بوری با هف سینما هاتو بگرتن نها او درفت درکت ولی او نها ام کارن فیلم خوا سینمای کردستانی سینما اکران مزن نشان بدن او تشتكي مزنه يعني مثلا فيلم شكر در هنر دما فيلم خوا الاكران نشان بده جداه لسر لابتوب تماشا بكي جداه كيف و بيجن باندور تيسيري فيلمي لسر اكران مزن گله خوشتره علی دارستاندنی يعني پسیکولوژیک و هسکرنی تماشاوانه جي دخوازن يعني ورن سينمائي هري مزنه و وقتن برنامه کی ام بيجن جغني برنامه دن هنك küçüktüre برنامه کی بوتیک سه و یک فیلم نازده ام دخوازن هنا یک فیلم ناس بکن یک و یک در هنره ناس بکن چیروکی و گودار بدن گوف بدن در هنره يعني هنك فوكسي ام دن فيلم لسر فيلما در هنره را وهنا جي تشالكين ما اورغانيزي كير دو بانل يعني نقاش قالك تيبته امي ورن سروان او بروغرامي و تخازم تشتكي دينجي يعني بالام كشاند جوي دسبيكا فستيفالا و بفيلم مانو خليل يه بنافي جيران دسبيكه فيلم جو بحصار روشا كردين روج آوادكي ودما بعض بارتيا بعض کو چا جدابون دخست ناف خلکن جواکا سوری ده کردو جهوین گولوی ده عربین گولوی ده و چما فیلمان قاند يعني جاليه كواليتيا فيلم ده جاليه جو درهنرياوي يا جيج بلا بابتاوي لسر روج آوای و روشا كردين روج آوا والله هر ام بيجن perspektifi ki te kala perspektifi kir ew hemiya me xisna biryarê xwe dema em biryar didin tabii herî giring kaliteyê film bi avayê çêkirinê em bêjin directingê prodüksiyonekî kaliteyê nav prodüksiyonê de edîtkirina filmê li hemû tev ew didin tesîr didin چیروک بخواجی گلک چیروکی که اکتواله هی مسئله روجاوای کردستان هی پیواجوی او که دنیا ایده چی که مزین دگرن برز مانو خلیل جی چیروکی خواه گوتیه چیروکی مانو خلیل جی چیروکی کردایه هرکس باورم وی دمی وی سالی ده بنگه او دولتی ده چاند و هنر خوا زمانه خوا چیروکه خوا ونداد که او فیلم لسر چیروکن کو موندا کرنه چیروکن ام بیریا چیروکه کن یعنی دکن جانا دما کالا زاروکاتی خود که او چیروک کالا مد که کالا چانده مد که گلک سبب که یعنی جبو هل بجاتنا به فیلمی از بیجم يعني مانو خليل بكي دهنري روجواي كردستاني هر سال جبو سينماي كردي برودكسيونكي تيني چيروكي دكشي دبيجي
ji bo me yani vekirine bi Mano Xelîl jî gelek taybet bû. Cara yekem bi derhenerê Rojava Festîvala Fîlmê Kurdî de filmê wî nîşan didin. خوش Yani vekirinê de nîşan didin. خوش Berê bernameyê berê Mano Xelîl dîsa filmê xwe li vir hatibû nîşandan li belê niha vekirinê taybet. بله ji bo aliyekî dinê jî ez bêjim em dibêjin Festîvala Fîlmên Kurdî. Lê belê tedî li welatekî Ewropîyê li Londonê ciyekî navendek bi rastî cîhanê de London kesekî biyanî yan filmên biyanî we beşdar kiriye em bêjin heger lokal be heger ji herêmê be yanî ji nava Brîtanya be yan jî ji derviyê be kesekî biyanî we beşdarî vê festîvalê kirî film wek film ya wekû em bêjin kesekî got beşdar bi wek çalak di nav çalakî we de. Belê wekî tu jî zanî krîterê hilbijartinê filmê de hem an çîrok bibe li ser Kurdan an jî bi derhenerê filmên Kurd bibe. Yani yekî ji wan divê li ser Kurda bibe ji Kurdistanê werî. Ji bo wê jî mesela du derhenerê nekurd filmê xwe şandiye me re. Yekî ji wan Antonia Kilin ji Almanya filmê xwe li ser Rojavayê çêkiriye. Filmekî belgefîlmekî dirêj bi nav çi dibêjin The Other Side of the River. Alî çi dibêjin alî dinê okey. Alî dinê behrê belkî. Em bilo karin bizevirin. Yadî jî Sincar e nerekî ji İspanyolî Anna Bufaro filmê xwe li ser keçên Yezidiyê ku bi destê Daişê hatiye girtin niha azad dibin û çîrokê wê dibêje me re. Du derhenerê biyanî hene tevlî dibin. Tên festîvalê jî gelekî xweş in filmên wisa jî dibînin. خوش وەک me got îsal rûbirûyê wê bernama we dest pê bike hûnê xelkê bînin mêvan wê çalakî hebin. Dixwazim îja em derbasî nav programê bin programa got we hazir kiriye wek me dît got li sê ciya hûnê sê devera wek filma nîşan bidin wekî dinê jî çi we amadekarî kiriye ji bo em bêjin bernamê got di nav yanî giftugo yan jî çalakiyê giftugoyan li ser rexnekirin û nerxandina filman wê çawa bi di nav vê festîvalê de. Belê yani em bi giştî civakê me Kurd Londonê aliyê Bakurê de dijin. Sînema festîval Bakurê dest pê dike û hêdî diçe navenda bajarê û tê tam ortê bajar center. Li gor coğrafya çêkiriye yanî hûn tevayê kiriye. Yani sê roj çar roj û yek roj jî li Prince Charles Central Londonê li wir biqede. Yani me got hinek mêvan tên bila em mêvana werin ba hev em nêrînê wana bistênin tecrübê wana bigirin û temaşewan jî bila ek bike yani nîqaş bike wana tecrübê wana fêm bike nav panelê yan jî workshopê ew ez bêjim ew tesîr ew axaftin gelek giring e yani aliyê entelektüelê ev nîqaş li ser sînemayê Kurdî jî deman dibîsin ew rexneyên dibîsin li gorî ve em filmên dilbijêrin li gorî ve em xwe dinêrin em xwe fêm dikin. Mesela filmekî heye navê wî navê min Dekan e mesela filmekî dokümenter. Ew film ji bo civakê gelek ewkê yani ji bo xwe rexnekirinê gelek girîng e. Dema filmê temaşe dike bawerim temaşewan jî wê hes bike xwe binêre yani nav vê filmî de. Alî çalekî de ez berim pirsê te yek panelekî heye li ser dîrok û zehmetî nav sînemayê Kurdî de historia û challenges dibêjin. Birêz Şewkat Emîn hevîdar me benda wî ne bilêtê xwe negirtiye hevîdar me werî. Birêz Mano Xelîl Mehmet Alî Konar û Engin Sustam ji Parîsê werê akademisyen li ser sînemayê Kurdî jî dixebite. Panelê duyemîn ji ez bêjim li ser jina Kurda nav sînemayê de nav sînemayê de Antonia Kilin
یک لاستقبال که هات ناوی من هات بیرامن حلیمه ایلتر بله ج آلمانیته یادی جی مزگین مجد آرسلان ج مردینه او نقاش لسر سینمای کردی هم جنان ناو سینمای کردی ده بکن یک ورکشاپ جی yani atölye عالی تکنیکی یک کچکی کی اسکوچیا ج سلیمانی yani کرده لسر دیزاین کردنی از بیجم لسر تلفونی چاوام کارن دیزاین بکن yani دیزاین زودا یک پروگرامی کی مره نشان بده اما هین ببین yani ام تلفون خو ناو روزی دبکی 5 ساعت دستی خدا yani برنادن لسر به تلفونی ام چاوا دیزاین کار میکن لسر وی ورکشاپ کی هه اما حوالی خو هری باش هری هجا محمد اقصی ببرتینن باور میچالاکی گله گرین اوه گله گرانه جبو اما محمد اقصی ziyaret بکن اما چیروکی ببیجن جان پیروز بکن yani filmi viyem nişan بدن یک سینماده یک partiye ki heye falan ne var bizim hani دوره yani خلاتي yani روجا داوی گرتنی festivali اما خلات هفت خلاتي بدن شخو من اوجي برسك براستي تا اني زمان يعني في صالي وخلات حاضر كرني خلاتين چاوانه ام بيجن عليكي ام دراوی یانجی تنه وقت اشتکی ام بيجن پشگیری دل خوش کرنج بو هنرمنده دل خوش کرنی yani از بيجن ناو نشانه فیلم علی هر بشی پیوسته تجزانه yani دوی ام وی yani بحثا وی فیلمی بکن لسر وی بشی او خلات دستینه بلکه ام نکارم پری مزن بدن ناو نشانه علی ناو نشانه سینمای کردی جی ناو جواکی مجی بله بدن ناسن جدر ویجی تین ناس کرن فیلمین هری باش فیلمین هری درجه باش روژا زر بناوی روژا زر ام دیسا خلاتی دادن ناوی محمد اقصی فیلمین هری باش یا دوکومنتر یلماز güney دیسا فیلمین هری باش یا کرد تها کریمی لسر فيلمين هري كورت يا دوكيومنتر بلكي فيلمي و خلات شاناز يا لكففه اسمها فيلم كردي يا لندني اوجي كوميتي بدستا كوميتي ورن قلتن و اكتريستي هري باش و اكتوريك هري باش يعني سر بشي امي خلاتي خو بدن جوری دو هب جوری 8 کس هناك بیانی هناك کرد ناو جوری ده جهت گرن اسکارم ناو وانا جبیجم اگر که دلنه مساعدت کی جوری دوکومنتر ویسی altaya جی کردستان هاتیه یکی جوان ربردوفسکی اجی آلمانیا هولندایی تولید بی نیکولا ایوانوفسکی جی نتویا فیلمن و سینمای یا بریتانیا تولید بی یادیجی جی روجلات کردستان ویدا صالحی اونها لوره جی یا جوری فیکسیون جی سرحد قراستان یکی جوان عزیز چاپ کرده یادیجی BFI فیلم اندستری یا بریتانیا جی کیلا گیل تولید بی یادیجی پولین تکلیتی جی فرانسه تولید بی نه بیلیار دانه نه او انجام امزانن چیه روژا داوید ام ونا پار بکن بله خوش تشکی زلال بکم الویدا ام نها برنامه تومار دکن ت بحثا برنامه فستیوال کر گوی چاب مشه تدگوت سبه جبو دما نها و ام بیجن ایرو 22 مهیه لبله 23 مهیه برنامه دست پیدکل گور 23 مهیه و او روزانه و او برنامه بمشه تشتکی دن فرحان ل جبو ام بیجن سپانسریا کارن ویرنگی یعنی هون خو بخش کار دکن اف چند سال هون کار دکن بدلك يقولوا قش وهون هين حياني انا هين هون قش بينن هون لسرد خبتن جبو بش قريا كارك فيرنجي ام بيجن ايصال جوهرتن هبو كسكي خدا برو علي كاري ام بيجن هم كرد بن هم نكرد بيجي وتشتك بدس خست يانجي دي ثانيه هون تشتانا بخو بخشي وب
كدا خو بريفر aynı بن saye ez direkt perspektif dedim Lokman. Yani beri sala beri belki mel servi akhfi bu bername heft rengi. Jibe demi hattan ha guhertini ki mezin çene bu yem xabın. Em he liser bağışan sponsorin ya saskaran vekar de dominin. Hinek alikari je evkete BFI filmin endüstriya Britanya. Lene nemezine ternaki. Hinek alikari ji evke sazî me Herêmê Kurdistanê hinek alîkarî dide sponsorê wekî partnerî. Hinek sazî me ye Komelê Çand û Hunerê Kurdistanê KCC li vir heye ew alîkarî dikin. Lê piçûk û her derî ew xebatê ji dilê me wekî dilxwaz em vê didomînin. Brastî ez hevî dikim rojekî ew guhertinekî çêbê ji ber ku zehmetekî gelek mezin e. Yani kar û barê xwe jiyanê xwe em deynin deverkî û em vê kar dimeşînin. û yani brastî gelek zehmet e ez dikim rojekî em vê meseleyê çareser bikin. بله تشتكي دن زورم از بيجم درباري جبو فيلمان يعني ام بيجن رنگي فيلمان شوازا فيلمين كردي جو افدمك كرد بمجولي فيلمات بن تايبت جي ام بيجن لاوروبا براستي كارني باش دبن چالاكي جي دبن تجي وكسكي جو بصالات دنا في خواتي دي سربوراته هي دوی سالی چی دید؟ میگن گوهرتنی باشنه دفل چه کرنا فیلمی کردی ده اگرم ناولی بکن لیستگوانیه ده سیناریو ده آلیه درهناریه ده تشتکی گوهرتنه و یا هم آوک خود دوباره دبن فیلمی کردی. براستی پرسیته گلک تیبت گلک یعنی خوش بو. نها چی دگوهره زانی برز لقمان هم هرتم yani eşu evke xwed mînin yani şerê Kurdistanê an jî nakokîke deverkî yani eşê civakê xwe em hertim dibêjin nav vê çîrokê de. Lê niha ez wê dibînim her yek filmê de tamam ewk heye yani çîrokên bigiştî de Kurd dîse Kurd e li wir hertim dîsa fakir û fuqaraya eşê wî heye an yekî tê girtin zîndanê an yekî tê kuştin an jî yekî tên koçberkirin. Lê nav her çîrokê de yek filmekî hezkirin heye yani hevî heye yani herkes bi giştî erê ew nîşan dide li divre li vir yek karakterekî xwe digêjînê yek heviyekî ew hevî çi ye mesela carna zavacekî ye carna hezkirinê kesekî ye hezkirinê cêkî ye karekî ye yani hezkirin û hevî nav her filmê de heye ez bêjim yani filmê mesela Manav Xelîl yek zarokek heye vî wê zarokî dibînin em mesela filmê ya Ferit Karahan yek zarokekê em dibînin heviyê zarokê dîsa em temaşa dikin wir filmê mesela Sancavi Zahavi ji İsveçê filmekî çêkiriye li ser İmat zarokekî Yezidî bi Daişê hatiye girtin û divre azad dibe em heviyekî li wir dibînin filmên ez bêjim yani Sincarê heviyekî dibînin ew diguhere yani derhener ne tene bêje erê em dimirin em hatin kuştin berê welatê me tune evkê me tune berê rast e ama em jiyana xwe berdewam jî dikin yani hani bê kar bê pere yani bê pere jî em ku derê dijin li wir wekî welatê xwe giredanî welatê xwe dibin û jiyana xwe berdewam dikin ew heviyekî dide mir e ez wê dibînim yani zarokên mesela çar filmê li ser meseleyê Yezidî çîrokekî Yezidî heye piştî 2004 em hatta 2018 filmên ku ew qetliyamê Yezidî çawa hatiye yani çêkirin em hemû wana me temaşe kir anha nav filmê Yezidî de em ew dimînin yani keçên zarokên ki nav vê qetliyamê de
باندورێکی مەزن ستاندنە ینی قەتیان بیتنە شاهدە وێ قەتیان بوونە نەها مەزن بوونە و دژی وێ قەتیامێ مەزن دەبن وەکی قومتانێکی وەکی کەسێکی بەرسف ددن yani filmekî anha em wana dibînin erê Yezîdî niha xwe ew kiriye hezir kiriye civakê xwe hezir kiriye amade kiriye yani hem leşkerî hem aborî hem ez bêjim perwerdeyî gelek xort xwe nîşan didin bersivê vê qetiyamê didin na filmê de jî ew e em wana dibînin yani hevî heye ji bo wê temayê me jî li gerîna heviyê bû خوش gelekî xweş e berî ku em hevpêvînê bikin te got dema festîval dest pê dike karê me diqede hew yani di destpêkê de her tiştê we diqede ji ber ku amadekarî ew xebata we yê ji bo salatê hûn ê berdewam bikin bi vî rengî eger ez bêjim û adinê jî çi lazim e ku ev festîval firetir bibe geştir bibe xurtir bibe bihêztir bibe û kare bi şaxê xwe belav bike yani festîvala girîng rastî ez bêjim ji bo Kurda Kurd bala xwe din ser lê belê wekta anî ziman got kesek piştgiriyayê nake çi lazim e ku ev festîval mestir bibe yani bi festîvala klasî ciyê xwe bigire û kare bi têkeve xizmeta çêkirina filmê Kurdî yani belkî em karin li ser her yek meseleyê yani Kurd bi kultur em karin bafin lê yek meseleyekî herî giring em karin yani li vir behs bikin temaşekirina film yani herî mezin ez wê dibînim yani nîzîkî 10 salê de ez vê evkê kedê wê sînemayê Kurdî keda sînemayê Kurdî de me evekî kedkarê dixebitim ez dibînim yani eger ku gel xwedî çîrokê xwe derdkeve ji xeynî we tiştekî din ne lazim e em tenê dibêjin ku yani dema gel tê gel werê ew yani hem gelê me hem jî gelê din jî biraz niha diaspora dijin dema ew film tên nîşandan an jî tên temaşekirin ew qezancekî herî mezin ew e yani tamam aborî yani finansal ew belkî meseleyekî mezin e alî ew bezbêjî festîvalekî organizekirinê festîvalekî ew gelek giring e rast e ji bo mesela aliyê film çeker jî ew pêwîst e yani festîval berdewam bike festîval çawa berdewam bike divê temaşevan were filmê temaşe ke bilêtê xwe bistêne û were filmên bibîne behsa çîrokê bike xwe nas bike yani ev filmê me ye yani her yek film wekî ayneyê çandê dîrokê me ye em xwe dibînin em xwe fêm dikin bi zimanê xwe bi jiyanê xwe em dibêjin yani ez li wê derê yani dijiyan wê demekî tecrübeyê min hebû heyalê min jî bilo bû erê ew hês cemî jî hebû yani ew tiştan gelek giring e ez dibêjim film yani êşa yekî jî baş dike alî yani darûstandinê bi rastî hêz û fikrê yekî teze dike ew gelek baş e ez banga gelê herkes dikim werin filmê me temaşe kin her festîval her mihricanê filmê bi rastî kedekî mezin dide herin filmên temaşe bikin gelek spas rêveberê Festîvala London ya filmê Kurdî Ferhan Stêrk di me re bû serkeftinê ji we dixwazim ku wê 23 mehê ev festîval dest pê bike hetanî sîhê mehê em jî bangewaziyê dikin ku xelkê me li filma temaşe bikin û bibin piştgirê vê festîvalê her şad be gelek spas